Mwandiki munene kirenkiama ya Clinical Officers Moses Bayeni anaugite koti niritete ntere cio ijire ya bidhaa baugima na thirikari kaunti ya Meru kenda kwariria bura matata zao jakaigika kenda bacoka ngugine nkuruki na ugite koti itiumba kubainyire bacoka ngugine mabataro zao jateambite gutegerwa na coketera kawira Mwangaza kuri na gitumi kia rwaria na gucwa ntaira ya kuthiria nkuchanio indi timantu jonde jamatuka wa koti mutugikare na ripoti je. Narueke ringa ntuku ya 50 Nigeria mugomo jwariti ngugeja kaunti ya Meru nyuma ya boko irwa ni koti ntuku ya Jumatano gucoka ngugine araberigeri gucoka ntuku ya Ramisi mbere ya Davita na riti nguge babo gimamwire bethera bakyuthia wathobou na nde akiaria Moses Bayeni ura ni mwandiki wa kiama gia Kenya Union of Clinical Officers ja Meru ariuga ni beti ni koti ntuku ya Jumaine kiumia twetete aria kuga bakinya koti bakera kawira Mwangaza ethira kibachura ntaira kenda bagacoka ngugine gututira kari abana naruga ati kwenda utungata boboya we arenda antu baria kotini na ni untu batwe ni utungata tukwenda ki mwananchi okawendi tukuromba wananchi bonthe ona abari baombe kwithira baitu ikia kotini Tuesday nikenda twira court Governor na choke obicine araniria mandaitari ari solve issues ibaterwe the kuandikanwa the ndawa ni batikurwa jawa chiurwe na mbeche chetu twiti na ibaterwe gwetha chiete nikenda goyomba kuendelea lakini kuketha koti ikaua kawira nwe right basi tukaua neye antu aba andikite 120 obicine we ibe batiriti antu ikaibo mandaitari amanene kingi Bayeni no redia kawira Mwangaza kumenya koti etethire kethiria mathina jonthe kiabata ne ukaranthe na kwaraniria na bo utumba kusolve kila kitu na court ukasolve mantu kana thina cia Meru County rio komba kwithira ukiaraniria na mandaitari ugatikaniria bo bukera na bubu bukombeka bo butikumbeka lakini wao tatu la babo kuombeka kawa bote kuombeka itwangirie awa 17th November last year na wetekiria kuoyoria mantoera otibo royoria tokora oyoria mantoera otwike kotini so governor batwika tukua kethe no kwenda mwananchi wa kawaida no muikiria makoboko na kuringira mpe lakini ririkana mwananchi ure akachua akaeta cibitareri ukwine kethe tebui makoboko yate meomoria wagutegera Bayeni ariuga nayo koti etiumba kubarasimithia gucoka ngugine na bakethira bagicoka kagita kara mathina jao jakethira jagitegerwa koti etimea kulazimithia antu kurita ngui bia yaile last year owe ki last financial year control budget wa obisi ekuni atumire 420 million kuruta ngui ro batero kuruta no kiria wa mochara na to okulazimithia ariti bangu ibo gima bo mwiri balazimithio tanguine na ba mochara otari wa meri 3 uria michara nikenda nguyomba kurutika wetikirie mandaktari andikwe nikenda nguyomba kurutika wetikirie promotions ibu ithwire budget ikiri nikenda nguyomba kurutika lakini gukethira mantu atuma kuthithika it will be impossible kulazimithia antu baruta ngugi muthiene Bayeni arorota thirikari ya kawira Mwangaza nikiria thirite agitariria gitumi kiria kwanikio thirikari ijirigete kubandikira ritingugi babero bogima wa mwiri lakini gavana ariwa ari tutikwenda mandaitari no tukwina wage bill nene na nkamucokeria nkatho muno no tunaretikiririe kwina wage bill nene na kintu kiria kia mbere kira aikirwe senate kwithira andikite antu abaingi muno obisi newe aina antu 120 ba kwenda kunindi ba mwa services tuamuria gavana ukethira we as a person kwenda antu 120 obisi neku na to kuibo murimo ria tukuwa daktari na andikwa kundumia mwananchi wa kawaida aona utungata bwabo baterwe ethira gavana uwo tumba kwithira ukiandikana bas mochari chietu no ni kuyura almost 600% its pandweni no to Kanyakine irenda ina capacity antu 15 ya Miathene ina capacity antu 15 ya Meru level 5 itukinyithia antu 50 lakini ugatirima mochari yena fringe ya capacity ya 15 ina antu over 70 ina antu over 80 no to services ikwa no ndene machibitari utungata bubote kwagira ke report rate to shaweru weekendi ria kwa rieto ni mutuge kare